Hello mayam aigi video si hapak to isse si video se khara budi kuiraba video ni ko se winter probably February the nam ki ba video ni ko ti matam siga ai se sure budi nattaba channel hangani hangoi hai se ko ado shu adu mengon da hairak podo koi ingang sing na su Julian su chenangi channel lama hangu ingang sing su ne channel hangu hangsi hai na ko adiduna ai sure budi natte ai hangani hai na ado shene dum sa matek video khara nam ho buda ko adiduna haji khape ini edo kuiraba video ni ko February the number the ni do mayam dum enjoy to bio yeng view ko. Good morning mayam ai haji school chato ni ko school chat pagi roshleng asi di ai dum school gi furit ni ko ko le lise this is school kini hai na 2023-2024 will crossing kini ko ado misidi adum school gi free le ichanu pa de school chakre ko ado ni ma ki di mamme ise keno blind sing hang dri ko light than ge ani ichanu pa di mayam school chakre because school gi timing se elementary gi na timing amani aduga gi di middle school gi na timing amani high school gi na timing amani to high school na ha na school hawi ko di mathang middle school di elementary ko ai di elementary ta tak pani to khoi gi di school budi classes budi puk mapan dagi hauri but student arrival time di 8:45 tagi hawi ka and akhoi na staff arrival time na 8:30 da ko tuduna hajik se punipan tare inipan ga kun manga gi manung da thok toi ni ko ado dum utlake mayam da high school da pu bagi ising hap ke tori ai se hajik ising se barab jawdru di thak pangam dare pana ingera phara olangera barab mathu tai ko ice cube hapa durga ising hapa ga pu dei ko ingre di thak se ko ngai de hina di mo oi mayam ai lunch puto ke lunch di ngarang dhang na sim na thabam ma bani ko sigale noodles ei chan pa gi di noodles oina pi re ko do ai chu noodles kitang pu ge noodles se yam na di chaning de ko ei chan pa di yam na pa mi ko ai na ngarang dhang ho bani shrimp ka chicken ga hap ka ko shrimp na sigale re shrimp ki piece again chicken se su boneless chicken cube ne ko macha hapa ai di yam na chaning de kitang puni aina zumni no manini puba ya bagine na khayam hojala ka thamba ko tege duga sigadi mei su chatta bani na fridge ta phajana air tight tawna thamadi dum fresh oina lei haiba ko to ai chanu pagi di ayukta shahallaga pi gre ai gidi shahan bagi mathau ta de ko akoi gi teacher lounge ta keno lei ba microwave lei ko aduna dum ada shahalurani ai yamna pude si katang kui chaning de ai poram pati am chaning ko sise pharak ta do ni heren di dai shu dum pudi puge kamaina thangde cha doira charai doira pudi puge ko dum utlake mayam da mayam aine pudu se keno ni ko baby carrot le na ko carrot macha do ase hota chaning ak ko ase se dum keno da ziploc bag ta ha ko purani smaina asigi dip to na base ko la ka cha na bagi se keno to ke poram ko hap ke to pik utunga kanji pudoi ba utunga ta phajana ngawi ko ngasi aham bani utunga kanji school da pudoi se kitang pugani because akoi ki ai ki lunch matam da oja amani katang lunch jabi nei se moishu kai pure khanga ba nang phadok angau bani ko moishu tuna sandwich ka pure ko tuna sidinga ni dana aduna mogi nga gi dum manam namme ba to ai jaran haiduni guys ai gi se fish sauce khara jawrai duduna ina ado jenge ko siga utunga ga umurok machi khaka dei thum bitang hapani aduga adum utunga kanji duna hare mane gajer do dip tar chaningi ai se utunga da sathei nga hoi ko ngari ngarang ate mane cha da su ka shu kai de bre utunga yam pame do khande kasi kari lai churi no ki utunga kanji dug jam chaningi ai hotat ko aduna dum kitang khak utunga kanji puge
doi haren school chatlaga adu mayam school manunga bute video number yaroi ko adu halaga adum haige ko ki ei charakte do mayam do utlakke sisu angau bolena mani ota chani ngai ni kai gino khangde dam mane kero silere siu to makanchi haren gaje duga kola ka charani utlakke ko mayam मैं ngasi gi egi lunch ude se ko se veggie straws ma lai re di noodles utong kanji and carrot kharaga ko adi to ngasi gi egi lunch ni aren adu mayam da khangal ke mane kamain tawi hai na da utong kanji cha se mai se keno lang ni te thok da ya right because ai borolin te yem tigi summer oigera winter oigera ai borolin mathau tai ko aduna borolin je khar ya me te shila mane lang mi jawre ai di yang pisum sina foi de bagi pisum je tha ani ga phara mani foi je pachita tanba aduni mayam adumut lakke mayam da mayam ai gai de change ko ji gai start tore school chatlani adun lambi de su utlak pa yar de utlakke but ai thunda thau de ni na risk ni in case adum Ngari ko madi dum utlakke mayam da pung phang nasika mayam school jore ko parking da gai lepe to school gi masak tum kabak sabak utlakke ka se ka koi school sina stop parking ni ka se gai mayam lai mayam manung ngadi utpa yaroi de minute la roi ke school lagi hala aga mu lage ka mayam da esu changa ge things le ematam se mayam school de thokle ko hajik jum chatora bani haren jum chala ge sadum utlak ke aji class lore ingang sing chatna kre ko aiga subina ba koi thokle ko dum utke gari sigala ire mayam gari chatlani yumda suga yumda kari tawi zum utlakke mayam ai jum jawre eko jum jawna khut sa ha me aduga phi budi hongri ko ngahak ai pothani ko sofa da phamaga adum ngahak adum potharaga tv jengani adu loiraga ai chanupa gi sunung thinda class leiba adu mu thillu doini ko adu mu chat toini my chess class lei adu mu chat laga adai mak dum ngai ra ani adu loraga hala aga kena tawrani dinner charaga adum tumba matam yawrani aduni mayam sini aigi daily life normally dum Monday to Friday di ayukta school nang dre na chienba aduga gi di hala aga yum ngahak potharaga thong pathak pa tawraga ingangi extra classes leire adus tum chatlaga maka chapina na mak thillaga dede tum halaga dinner chana khoran loi pata tum matam se loi ki ko thawoina extra mane isagui nem thatine extra matam ga di phang de ko tum chilli adu haraga mayam aine ngasai ngari pu bado do normally kai hai keno misin ke tum thab na phamne ba ko khoi gi teacher lounge da ngasi numit siga ai manabim ka ai na ka sathi ne phamning ura mane ai mana ka changa ga phambuduni da ai ga next but ai di already keno ai noodles charaga carrot tu ka di utonga kanji tu ka chapne pa ina hai pani mangonda ai gi se ngasi ai fish sauce pure I aduna kitang manam kan bajai na mana but that's okay ga na hai kishum thawoina manam budi utonga ka chi ikai graba khangde thawoina manam ga kan nam khidre yum do radi kitang loba kana to boda manam wang lawi na ko ai ngasai pu bodo thawoina manam ga namde diduna phajana chare aduni hawi seriously ai ngasi ahambani na US da lakpadagi lunch taka utonga kanji ga pura ka chatpado ko but still how we and I fujine enjoy tawre khanga ba and thawoina utonga su manam namde utonga su mapham khangi kadai da manam nam gani kadai da manam nam moye go thabak mapham do beduna phajana manam ga kanaga namak tre aduni da mayam se normally ai ki daily life ni ado adum atai mathang da su mathang gi blog su phangnasi to mayam ai gi channel di anoba channel ni ko aduna please like share subscribe to view ado comment su dum haibiro u mayam na kamai to ba video uning ba ko ado mathang gi video da mu phangna rasi ko mayam bye everyone nungai na leyo